gogo ngakuphi? Silwana silwana sukopela ngosiyami sukopela Ngisita wena mina ngisita wena ngeke logo lenjena yabona ke silwana ukuthi ngingale kuphi lento lena phela silwana ngimi lefuna athathe lesiqoqo leMarkens phela Malkens abahlanye gogo ngeke basathi bathi logo lena nithaba kude nithabe Malkens yesilwane phela akusindzaba futhi le kusavivana silwane ngifuna into lengathi kuthi mal na ufika la sekuthi ke cans ukuthi mal cans uyabona so vele udliwe lo kusilwane lo vele udliwe wesilwane yabo lento yamtshaba enhle kakhulu ngawina ekuseni lapha wena silwane info lesha wena ufunzi ukuthi bathi base Malkens town council bafuna ibe kanjani lokho awufunzi na ama guidelines le logo ufuna ihambisana nevision nemission nema values Malkens town council ufuna ukwazi leti info leto utokhona kwakha info lekathi mangayobona le yami ngalita umangala wena 2 wena ufunzi wena la funza la gogo funza la yeva funza la na ama requirements 2 kwayona le logo lotayidweba la uvumeleke ukuthi ungasubmita only 2 uwedwa ilogo tagline ungasubmita only 2 uwedwa umuntu for the competition mina ke sengivele ngifocusela kulama taglines ngoma logo ngathi ngiyangihlola ukudweba naku lokhu lokufuna ukunayo gogo njengoba uthi start mixela ngebhasi wena bathi la all entries must be submitted electronically via email isilwane Malkens ledolobha lelizala lethu silwane bavumele wonke umuntu ukuthi akete lapha kubanjwa lezi standard kufuneka ilogo lesha silwane ne tagline lesha sewuvimbelani ke nangendalo no sawulandzeli la ungena ku email uthi enquiries@malkens.co.za uyithumela electronically la uyile uyeva ba extend yonke ufuna ngabe kuyavala 4 July bathi sesiya ke ku 11 July wonke umfaka lethi logo yakhe la sayidwebile but ufuna ube leminyaka lesuka ke 18 gogo uyofika 35 so angadi ke wena ukuthi ubuye kanjani lapha but yawathingana silwane but yawathingana masolanza ke masolosethi uyawina masolanza abakubona soqhamuka bathi hayibo 25 wakulo shothola ngeke ubudwebela mina nje wona gogo yesilwane kodwa ke hayibe ngithawuwina manje silwane manje gogo man na indlela emcoco for enquiries and additional details please visit the Malkens Town Council website and Facebook page or contact Malkens Town Council PO Box 100 at Malkens. Noma ushaye uthi 25283298 noma 3398. Ha. Silwane bonke abantu abazama inhlanje. Hayi le yakho but ayikho lokho. Isilwane Malkens angithi uyabona nje la. Kulele ndzala ngakuna pineapple manje mina ngidwebe ngale ukuthi sesikhathi sekuvuna ukho lo pineapple itawuthini logo tagline yakho la ngaphasi la lombhalo cha phela sitwa nangithi ungawenda lo mbhalo wenda ilogo ngikhethe kwenda le logo mina okay singachubeka neyama ngifuna ukukopela